sonunları sağlıbıt. 90 hübbeki günüger öymekön tomtorugor 100 gradustınныга Поль школада ената марафонскай сүйрүү болан асты. Бу экстремальный күрөктеги саха серин терилдевде сүйс сылыгар, онна алсип авон сылыгар ананна. Барыта хеттон чеки кытынна. Атын дойдуттан кытта келен сүйрдүлөр. Биги нейлектиттен Саха Республикатын онна Российской Федерация сүйрүгө спордун мастера, андойду каста төгүллак чемпионката, призерката Неустроева Мария Романовна 5 километри 39 минута 37 күнденен келен хеттон састаг жакталарга бастады. Мария Романовна бейте кепсиринен күрөктеги олус терехине артикаста мутур тыйыз тымны дойдуга дистанцияны түмүктәйпер үйребин довольный бынгир. Мария Романовнага өссү дөрдүк ситиилери баарым. Манна дагдан кылгасты кепсир боллакка 4-2 километрге эржонго чурапчыттан 2 күн Василий Лукин бастады. Оттон жакталарга Мария Сидалищева онна сүйүз тыйынчылаа сертификатынан арадымдыр. Хүрбе 1 километрге сүйрен бастабыттырга 5 тыйынчылаа соккова сертификат, онтон 5 километрге бастабыттырга 2 тыйынчылаа сертификат берилинне. Биллери күндү нехелекпит жонуыр өсі түгіл білдерекпізін мағарауыт, Герой Попов совхоз доктор отделениеті ден книге тақсырынан совхозға үліләбіт кәмнергітін, түріппіттергі, бірге 60 бұт үліләбіт жоңғыт тұстарынан ақтылары көйтебіт. Әветер бұ көрір электронный почтаға ұйдарғытығыр көрді. Онтон білігін тәреттелерден сонынлар. Иван Михайлович Арманов артынан отто Осколы течиттен өрөккө көбөн терәһендер барда куяс динге итыллар. 96 күнүгөр терапевттерге адан психологич болла. Манда администрация специалистия Максимова Варвара Николаевна кытыны ылла. Варвара Николаевна социальный көмөлөп тустарынан билинге олог идемден госуслуганы каддактуганары ол неге тугу каддак отурукка себин сыддатта. 9-10 класс öğrenicilerге беседа ытылды. Манда осколына арасыларга бетербит студенттер быт ылдыстатылар. Ол курдук артистическое государственное культурное искусство институтын народного художественной культуры кафедратын дискурсун студена Алмосова Марфа. Эми бу институт социальная культурная деятельность кафедратын студена Неустроева Тамара. Он физико-технический институт технологии обработки драгоценных камней и материалов кафедратын 2 курсын студентката Неустроева Анна бейлерин верендер кыгаларын тустарынан кепсәйтілі. Оғы искусство сколотын сонунлары. 90-17 күнүгер аяр жол абылана күнүгер анан оғыроттан эдеритчаттарга, оғыларга тенебит браслеттары, бейлактары оңаруга, художественные онна декоративно-приколотное отделениялар угуячылары, Ефима Мусей Ивановна, онна Стручкова Арина Васильевна өретер оғыларгар мастер-класс ыттылар. Опсая 10 соға кытын ылдылар, бары астынан жерлергер оңуктақ бардылар. 90-ны хүббе күнүттен хүббе хетті күнүгерділі, кепсәнні кепсә, сәхенні сәхергәден, сақа асыр төрттеміті сүй сылғыран алла күйар сетімініңі, сақа литературатын сүрüyatçıların кепсәнлерін, сәхенлерін ағыға күрек білерілінні. 90-ны хүббе 5 күнүгер Zoom платформаға ұлу композитордерден реферат конкурсы болан асты. Барыта 10 оғықытты бұтыттан ағысоға өлелерін еттілер. Ол егер 5 оға фортепиано, 1 оға хореография, 1 оға музыкальный фольклор, 1 оға сольный Аллахын отделенияларын кытынылар. Түмікке, бастықы месте Сосина Инна онна Маркова Лия, 2 месте Зорина Роза онна Бурнушова Ира, 3 месте Федотов Сандал болулар. Петрова Айта, Попова Аина дебют, Сметанина Надя за волю к победе номинациялар қағайттарынан болулар. Мишел оға уянын сондындыра. 90-ны үйбөт күнүттен үйрақтайын управлениятын урағының уян идилләшілері дестационны көстілер. Белю улуғын культура сагдытын онна народ айымнетін оруянағы кейіне тәрәхінінен соргуй, жоғуа саварқақ фольклор бөліқтірінен онна бейділән саварқақсыттыр екі ардыларғар оғыларға куяр сетімінен ұйдылы өтпөреске ұлғытчан фольклорны бөліқ кыргыттара кыттандар дауын сурук 2 степеннақ лауреат үддік ат ұлдылар. Салаятчы Верхозова Альтелина Николаевна.
Народтар икки ардыларынағы творческая зимняя сказка конкурска улухан бөлөк оголора кыттандар бастыкы степендях дипломат болдулар. Салаятчы Улисова Татьяна Егоровна, Холмогорова Марфа Константиновна. Улустағы здоровье асылыгар аналлах биологическая разработка күлөх тимгинен кыйлақтар үлелерін здоровый ребенок, здоровый будущее ден сборник талыста. Мадна биги уямыт итәшиләре Баешева Авдотья Ивановна, Шарина Мария Алексеевна үлелере кийдилер. Лейлекке ковид өрүнен билинги туруунан барда 33 киһи ол игер бие сого ылжан олорор. Түрдүн төт киһи кантап, онтон сүйбете ого. Онон маскатын кете сылжарга ылылыбыт мерелери тутуларга ыңырабыт. Онтон ол туунан сегили культура кийинин Instagram сирейгер, онна YouTube каналыгер көрөгүтүгер сүбелибит. Манан сонуннары түмүктүбүт, чеген болун. Анызке көсөкадылы.